Tulang Raja Hutabadian, hula-hula lupa tukuk, tulang robot Raja Parhusi, Raja Nami, Molodam saat tamu dengan aloni, nungali para dehami tulang muda, disopanya tulang muda Raja Nami, sidoko dihami. Oh, siya mo ka lang namin ulit natin. Kadalang ba? So di bari hamuna horong ni hula nami salutna, hula-hula lupa tukuk, tulang Raja Hutabadian, Raja Madulang, tulang robot Raja Pusip, naik jualan Parhusi, di sopa tulang muda kacat mi. Di siang nami mahamuna Raja Nami hula-hula nami lubak di julur nami mahamuna tulang nami tulang Hutabadian dot Raja Manulang. Dia mahal. Kamu dulu tulang apa lagi sudah deh? Tulang Hutabadian dot Raja Manulang. Sada tulang mahamuna Raja Nami Raja Hutabadian dot Raja Manulang. Sarong pa niya ba?
Saudulan orang muda raja nabi lupa syatar huda balian Saudulan mahamuda raja nabi tulang nabi lupa syatar huda balian do raja Madulang Somoni manang dia muna hula nami raja lupa tukup bisa munami maha muda raja nami suang somoni nang tulang rorobot raja Parhusi Nama kasih Tuhan puna raja nami horong di hula nami dan tulang nami tulang nami rajai lupa syatar huda balian tulang rajai raja Madulang hula rajai lupa tunggu tulang rorobot rajai raja Parhusi wah raja nami kasih kopan hudul Utak kasih kami seulat naik dia muna tulang nami raja Madulang mengaut tamu raja nami maulah dia muna tulang nami lupa syatar huta balian buang ngaut tamu raja nami maulah soalnya manang dia muna hula nami raja lupa tuku buang raja nami bukan sekopa muna maulah raja nami manang kasih pemusih hamid tu hamuna tulang nami tulang rorobot raja Parhusi buang raja nami masih kopa muna jadi soalnya madita salut na terlumubi madiawu na horong di hula nami molon tulang robot raja Parhusi mata boti binasida ala didala tu binasida ina jadi buah raja nami manuku mahami tuah muda horong di hula nami salut na abu ita korosot tak mulai raja nami cek satu. Jadi songonima ngasih kopi tahu dulu teh nama marangkia deh mau lihat deh jadi songonima di hamunang horong hula nabi salutna nami raja Madulang tulang nami raja rupa syatak huta balian hula raja rupa tunggu wah raja naik memulai banyak pakai teotan alai raja nami ada orang sa tahu dulu di pakai teotan yang adong do di patu pahasu ton somot tes molo boy do surutannya raja nami jolo minum tes mahitannya asa
tahu di pakai dota so lima pangiduan siang kami pamuru muna sudah putih kami mau lihat deh dua suruh tahun buru sungut dia masih benar une dua tinggal bah dua suruh sudah putih mau lihat deh mah dia muna orang iula nami nak pulang nami salut nah dia muna buru nami patoran kamu jo tersongot dia do partor ini para pangarot dah mau lihat di madiamu mudah-mudahan nanti jadi prasmanan doita diatur dua baris di hapiran kami tersongot di mana kirangku aman latih jadi prasmanan doita raja nabi kalau kata yang kita di dokter maksudnya mana nabi dan nama orang sangat do holong raja nabi jadi ada orang so minum teh sita raja nami pas saat kami itu abang dua lawan pembentang yang tak jadi sama kita teh yang ada rohatan di bagasan kabut miroha oleh Tuhan tong doa di pasar pemulihan itu kalau nabi doa sebut ikan di basam dunga di pataruho Tuhan kami sian bagas nami galuh sa inganan non boy kami berjumpang tohot udulan di bulan-bulan tulang nami iman Tuhan yang takas tidak ho dina pada rokat kini aman nami dia pada basot para Tuhan roh kami masoba orang yang orang so tujuh kami oleh Tuhan songon pangarapun nami di bagas sedarion songon patuaknya manami nadaw patuon nami dari basuh Tuhan omat kong naro manorangi roh pikiran nami mangalian tolong to kami medi kami salungna asa boy tiur mardalat tinggan pangarapun nami di bagas sedarion inlaw paburhaton ama nami ingaran na pasatokin nami 2020 Tuhan ada orang soluti kami jumolo kami Tuhan dari masih panganon raderi jolo nami sinumon na pinatupasyan kamu kami ada orang soluti kami Tuhan jumolo mapasu-pasu asa makoron hai pason makoron gogo de baru matang nami sa Tuhan margiter Tuhan margogo kami lamang uduti ulan nami si galupari tatunggu Tuhan dinala menguti akaulon obar tulamon Tuhan jalo matang yang namion pasal tay magite kuat Kristus Tuhan nami matangnya kami to amin si titik masyo pak dalam orang orang oti susodia amanginan na pinatuban ni bona pasuton nami saya Tuhan tama manggoki pasu-pasuna macam kita perjulo mahamuna tulang nami don bulan nabi saluhut Mana pada rumah tua leher apa ya? Cepat biasa. Ini seluruh mata. Hah? Mangan?
Gak ada tempat lagi.
Masalah kuliah. Naik dah, sana ya? Iya, iya. Ini kan, ayo. Terlambat tuh mana? Kali, saya nana. Bayar sama ini. Eda. Per video mah? Kiri ya santai, besok aku. Iba ini dia. Biasa lah, harus ke sana Pak. Oh, ke sana. Baru ke akhir dong. Oke, aman. Kalau kali, Aman. Hei, kamu yang masuk. Aman, makanan kita bagus. Marpaung catering. Pintar.
dioper tesok bu itu tuh alana dong tuh besok perhagir lah mengahu dia lah tuh oh ini sini tuh perhagir lah roh lah tuh baik tuh roh tuh itu lah kalau pala aman lagi jadi bagi dunia mata perhagir lah mana
Ini bagaimana nih? Oke lanjut. Apa sub TV kita? Nama Soniwa dihita nama dongan tubuh pinoparnya punta dua situ orang sepitu ama boru bere nangi bebe nami asa tinggal mahita hundulnya tinggal nonnya dihita nama dongan tubuh pinoparnya punta dua situ orang sepitu ama boru bere usoni nangi bebe asa pakatapak kita hundul di soni. Jadi suang-suang ini donang dihita horong ni hula-hula saluhutna asa marna tapak kita tontong hundul di hundulatta hula-hula razai lumbat tukut tulang razai madulang dohot razai lubas siatar hutalalian tulang rorobot razai tarhusik awaha dihita horong di hula-hula nga marna tapak hundulata asa song-song ini nang dihamu terlumubi donga perhudul nani tulang madulang gabi mah jala horas mau liatin matutu di punguatta sabor nginon mau liatin manang di tuhatta bulu bedi dewa dihita kah di pason dihita saluhukna. Jadi suang-suang ini do emang boruh asa temulai manian pangkatayota Mau lihat tema dia muda horong ni hula-hula nami tulang nami saluhutna dan sudah kasih air memang dari nanti kas hudul parudul raja dan deh gabi emang mau lihat tema raja nami semua ni marang dihita nama dongan tubuh pinoparnya punta dua situ orang sipitu amat tola dia punta tu kita sisa dulu anak kita sisa dulu boru sisa dan nasi roha kita sisa dadu di roha di partikin oni apalah sen halima angki dolimuna tuar ringo nagabe nama kasbuton di partikin oni itu kita nama maranggi siaha menon raja pade si nomor 2 duba nahor si nomor 3 tuan suhu si nomor 4 mahamin wait tuan ringo si nomor 5 si toha muruk si nomor 6 si toha tonga do si toha turuan jadi ala hamimah dison kina gabil hasil untuk itu dipanggil doa namanya kalau dos rohatannya hidup kata jadi 2 dan itu guli kita atau guli ala hamimah si nomor 4 langsung mendapat kasus untuk pasal hadi pasal tadi batu amuna halu dinami lo kidu dinami dan kami manapun pasal tadi batu raja jolino kamu mana mengatur menghadu nih gabi majalah horas majalah gabi boleh ada madihamu alang protokol nami toho mai tutu di takut parang tutas semua orang itu tuang. Jadi kita be kubereng di kita di sor raja pat deh apa torok tuh inaraku binasa mati tuh bapak tiba nama dosot tuh ke anggidulita nah apa udah wah dus marwata wah kemudian Andre no udah jadi soal ini mah tuh dihita naliat nalulu amat teraja inat kusur ibadah lupa memang dihita pinokparnya putar situ orang situ doang tak kas dia tutup pintu kita peparangnya putar jalan aking pakinon nunga di orang protokol jadi jalani tak kas do hita saurduk do hita hujulu saurduk nang hujai suang soni diulau las niroha lubu mima diulau do niroha siapa lagi detik do tutu soni do isdo 2 kalau tinggal lagi nah kulit atau lubu boro melulau tutu mang nama masuk to haha idul buah nggak dili nama toh nagabe panopol jadi oke partikin no ujung mulu maju pasang kami tuang gidulin nami situ hak torua dia bisa lahora situ hak tonga dia bisa lahora situ hak turu dia bisa lahora oke partikin no pinasama mo saya tuang gidulin nami dua suhu ni udah
Sito pinaulimaan ni mula tema di hamang gidulan namin. Penasaran atau gidulan namin situ orang lu pernah? Jadi mau lihat tema di kita peparan yang putu-putu situ orang individual mah dinang minggat kita tutu marsi pada riasan haba di kita nama kelawat tubuh nama kakabaan masih pasang apa mau lihat tema nang di hahaduli nami Raja Pati nang mangadihun kakabak katayono tuhami ang iduli muna nawam tohodo tutu akan yoput kasi dulu-dulu tubuh nama dokon Tupunta na berjulu waktu kotos ya tupi na bilukan tupunta na berjulu sebutor na berjulu nak kaningan mengatung takas di pasaha ang idolinta tuarlingo nasya ang idolinta sinomorobat na gabi magkasubutor ulawta ulaw kabuk roha apala di dikyo takdos may pasahan di pasahat na sida tuhita haha ang idolinta asa molos yang hamil ang iduli muna Raja Lumpenahu dus marohanta ate dikita awak hahaman o para ngepunta Lumpenahu dus marohanta tapasaha mabang nabi sipin no pasahaton ni Raja Julunta nagabi nabang hidup penuturion tu Raja dihula-hula terohok tulang natong dohita sisa ada pangiduan nabang hidupan uturion opi praktikyanon si dulu pinauli mahami bukas harta memang Raja Jului ma nabang adehun tu parharap ta pangadidikdor sinasama ronda mula tema dihita nama rongat tubuh ke para deputa situ orang situ doang jalai do tikos ikon ningok dohita di tona deputa dua situ orang situ doang sisa dulu anak sisa dulu guru terlebihnya ya kaduk jeroa jangan narakku asal macam udah kapak katayon dus marohatta teh kita na lima naik tapasah matong gitu ketua suhu ate mau late jadi semua lima dihamu ang dulu nami dua suhu didok dua bulung nedakkan ado bulung neraptingna hatani hahan ado hatani angina alat kasdo sisa dah hata kita sisa dah tahi jadi ompe ang idoli apa sidoli nong dos ni tahita semua orang sebelum para ngebuta nong atakas dan king tarehutiu jalau begisa kita dos marwata bahasa tarim atau hamu anggil nami situ orang dua su nguta oke partikin nong bahasa tarim atau apa sidoli mardong aku lihat mulai tema tutu ini tapi mapar ngebuta betul semua orang pasar atas semua orang segitu ama boru bere do ibabe di partikin nong di pasar tamu mapar katayo tapi mapar ngebuta nomor tu orang tu oke itu di dalam hati mai di bangsa itu nang song di mana tapi mapar putar si orang tu asal ni hutan ada orang bahita tiga di sana jadi oke terus permata isi mahita nalah homak tahun mangido paneroyon siang raja ni hula dohong tulang saat mahita mengatur Tuhan mau lihat jadi atik boha adongan non langipe di pado masih tirawan masih paingotan kita suang lima di hamuna dongan sahutanani nasian perma amang raja neng mulotan mapakatayon mangadopon hula-hula dohot tulang nabi bison asarap mahitanya hudun bison tinalaho mangido paniroyo sian saluhut raja ni tutur nabi wah donga sahuta boras majalagabe nomrak na tadi sor boru nami dari lebung nami hamuna amang boru donga di hamuna hari mola dongan non akka nahubar pusipok kamuna tuhan na postur hanami maka tahos syatan nami mola dok kamuna amang boru nami di lebung nami siap raja lami Songo lima raja nami raja bolot nahu para sanga pihani
tulang nami rajai Raja Manulang, rajai Raja Lupa Syakar Huta Balian, hula-hula nami rajai Lupa Tukuk, tulang robot nami rajai Marhusik. Wah, raja nami Raja Kulon ngaboy udah tak di Parkata Yota. Gabi yang baru. Mulai tema tulang. Mulai tes kudo di pasar tami doa muna salut tulang nami doa hula-hula nami. Di nama sak iluhami mengadung bogar di parlauni tahanami bison. Manigorodo hamuna raja nami mata poton kami tunglas di deduro hanami di haroro muna raja nami Raja Kulon itikyope raja nami naing mangido pangiroyon mahani yan siang hamuna tulang nami saluhut doho tulang nami abdorang so tau dutingan raja nami pangidot nami asa julo di danau. Nah, memang yan songon riwayat singkat ni damang naung dimuloon. Mahindi man mau naman raja boyen non iwang muna isaluhut naung isang kapihan jalan hamuro na laho manot tuhon yakta saluhut di pagkatayon kapos nuruhan nami raja nami hamuna natutong maniroi jalan muda-muda kali yang ilay muna. So, ini pa Panginoon namin Raja Kulon? Mauli atin ma, di mo raja namang guru nami. Ulahaw ka mo matutu, asa takas, ibigay mataraja, inata suripera sa lubog. Ulahaw ka mo mama. Mauli atin ma, tulang jadi ope, di pasar na tudamang sa didahaw, ma, dia singkat. Jadi ya antara aja langsung ingat tasawuf ya di bulan namin tulang namin sa lubog na jujur dulu ni ama namin nagtapadabado ng ison mula tungarong na kurang lubig masya tusan kita teh di masih di horn namin di hapuna bulan namin tulang roro namin sa lubog na ya ama namin hon namarguar tua siring oringo pangguarina aman Elsa ia aman amion tubuh mohon bangsa prolong bulan onong tahun 1900 onong loba di huta Sipingan tak mau saya ia amatan natutuhan na tadobi no ang gisor tubo ni Opo Parlin Siringo-ringo siya na puta Sipingan sa Moser iya Opo Parlinon mangalap boro ni Rajay ima Raja Manulang dohot boro ni Rajay Raja Budabadi iya na parjolo yan ako ni Opo Parlinon ima wala sa person Pitu Opo Priska Boro Sitopul almarhum Opo Balitang Boro Parhusip almarhum Boro Parhusip Opo Dorbasa Boro Parhusip almarhum Opo Irlando Boro Parhusip almarhum Opo Ivana Boro Manulang almarhum Opo Orlando Boro Tabalian almarhum aman Elsa Boro Lubatukku naptab ado-ado na tinubuhon ni ima inanami Boro Hutabalian Boro na mulima tu anak ni Rajai anak ni Namoray na Boro Bastian marhamiliat tu Beraja na Boro Wilson marhamuliat tu Raja Samosir na Boro Poltak marhamuliat tu Raja Lubasyatar na Boro Antonius marhamuliat tu Raja Girsam
Naboru Monang Marhamuliat Turajai Raja Manihuru, Naboru Indah Marhamuliat Turaja Lubaraja, Naboru Anita Marhamuliat Turaja Papahan, Naboru Cumme Marhamuliat Turaja Kultur. Ya amanah minata padu-padu pun ima anda kalingan tuwuni Opu Parlin Siringoringo. Iya amanah minata padu-padu pun ima amanirsa manang dua Siringoringo. Gabi do nian amanah mion alai tepola merbuluk kebijang dan marurak kuto ide peorotik kina. Tubuh masada, tubuh maboru Elsa Manora Yulit Boru Siringoringo, Eka Anugrawati Boru Siringoringo, Alfredo Immanuel Siringoringo mana bawah, Angelin Octavia Boru Siringoringo, Evelyn Elizabeth Boru Siringoringo. Tubuh ma opat lima masa sudah saya mabawa opat mabur jala boru do syakana jala nangarong dope nampak hasohor tutup usia aman amin tak pada pon 50 usia tahun so nima idoroh nami dihamuna amat taraja nang inak kasori pada nabudari sabutul dari buat depe rumah sakit to alai tok buma boroa rot wakai mangalap nasugutan jam 2 jam 2 pagi dialap tuhat taima jala ima mar pangido kami itu hamuna asang giat ni ambar kita tapi yang muna di hamuna hula nami tulang nami saluhuna nang tulang rorohun nami asang giat nion boru doh anak ni aman namion ibu-ibu magurang on saya dapat nak kedua masuk kotor dapat karokak naudi rokat nagabi ima pangidon nami tuhamuna raja ni hula nami doh tulang nami saluhuna molotung adong nahurang lubi ko hatahon kami songon jujur ngulu ni aman namion maaf mahita sido boti mah iya isuan so lima dihamuna persana pihami tulang nami doh tulang nami nunggali dahaw kami ke raja nabi raja bulon sobat dijulur dan mangon beremuna hilang muna marhite tanyang do pasupo semuna raja nami di pasu-pasu tuhan do maranak marburu dan mangon do tingagon alai somodin maharwa di partikian di parboha ida mangon nungatan kas nak imuda ahot tulang nabujur orang orang dan arong dobe nahot dobe yang gom tempat di mangon jadi opera Nabi Raja Bulon namang ido panuturiong mahami tulang nama tulang autohas nahurang malo kami tulang orang bulan nami di mamang katahon na ponco jari upang kusugan tonton negara-negara yang muna itu lah tiroy yang muna pertikian opera Raja Bulon di pasar tarima Tuhan mau lihat tema di kamu selalu apa burung nang kopi yang kamu cepat yang satokin dah betul abang baru jadi itu tentu dihita seluruhna amat teraja inata solibadah mematakas nakanita payhutihu di masongot jujur ngulu ni berek tahun marumurma 50 sia tahun tubuhna 5 opak maibur sedang naik bawah jadi asa takas tutu tabuan di bagas tanyang tak di berekta nang jumbulo di alat Tuhano jadi ope tutu nang ido tiki hani dihamu tulang melulak suak semoni hula-hula lupa tukuk
suang songoni tulang narobot parhusi di son mangido tangiang ima di pangurota hidup roh punyan asa si seda mengalusi tak di hatane pangurota berjulu terlumu bidung atulu nami lupa siapa minta bagian narosia betu asa disok titamang dengan mengalusi hatane amang buruta wah isok meta salutna mau lihat tema di Raja Dudi nami dungat tubuh nami na siap betu jadi suang-suang ini nanti jadi suang-suang ini do tulang hula-hula lupa tuku bupasa hartani partikinon amang tuang gabe majalah horas majalah gabe lumobi madihamu ahani pakutul nami di pasar tahu tabalian alena pola nama dok kuawi sunate engko masuk tangan gimu kami jadi mau lihat emak dia kadus nerohata jadi soni mah dihita koparan nyokuta lupa tukup pakata yonon nama di pasahat ahani pakutul tak lupa siap tarakuta bagian tuhita dus marohata isi mahita nama bain alusta sisa dahata mahita gawe majalah horas mau lihat mah di tuhata terdadu tutu songon nidok nina dua-dua habang si tapi songkot tu ukulan ni rumah gorka totong do hida sisa datahi ui totong do sisa daroba mau lihat mah di tuhata jadi songon ima dihamu hahani parhudun nami rak mabegi do hida nakingan di buah-buah ni amang borutan Raja Sirimorimo mulu siap kami angin parhudunmu lubat tumpuk hamu mana patak kason yang kapangiluan yang kagelektan suang songoni doakan sakat ni rohani nasida nang konsep ni nasida dus maruhata sisa dahata mahila upasata memang sudah mengkoliahin mau lihat tema di ang iparhudul nami lupa tukup jadi opet itu upasa tayo seperti kinon tuhamu tulang robot Raja Parhusi horas mah jalan gabe mah jalan horas tutup jadi suang-suang ini nang hidungan parhudul nami tulang Raja Manulang pinasa mah pertikinon namang